Hadian balakut kapor kabanset sansingi yau MLA kamawati ba Julius Darpang along kipulit hene kasingi khat artarik kalalingkot lawan nilam shaka yang kashari jong district and session judge hakaba ka yang kashari klapenmi ka hukum banset sakhat sausingi hapo ka judicial custody ka jingset yau ba Julius ha along kelas dang ka nyau tarik kalalingkot kata hadian cisingi ka hendriu tarik kalalingkot palakyam yau nanong ba guwati Pelatihan bishar yau kasian baningkong hakaba ka yeng kashari kala menjor ya ka jingpan por ka pasan singi jong kipulit mantap yau ha along nakabanta ban yo pelong ya ka jing toket ka babanya pada kisan singi nakaliang kipulit kala yetu boba Julius la kubur bola songlok jubor ya ketika kena ka bakat sausnem karta hakasingi tian bishar hene kasingi kipulit kiklempan jingbet sho banset a along bala pelong ya ka yeng kashari banset kat sausingi hapo ka judicial custody Uba Julius ula syakem na kajingdon ketik jong uban songlok jubor hadian kajing sya ujor hak State Commission for Protection of Child Rights SCPCR halaim kra police station berkawai Hariboy district perula sya pengat aki arteli ki kendon jong ka Pokso Act arja khat ar bat kiwi